ubu bari aha mukoro uriho mnyishengerokazi ahijire abazire hamwe n'abakuza ukureba ngo bafayo aha kureba ngo bakuza abana babo omudini kibahwere okora kurunji kurora tuganishe kanisa negenda mumesi kandi kakora korani tuongere okuorora abana mu muhanda oguterekerire tusomesa abana tubegese mukama tubegese ngese nungi kandi bayikale mu kanisa nuko bagumizemo kuhayisa mukama ikitinisa Linda hagarukire yagamba naha mugasho ogo kureba ngo abana batandika kushoma Bible okuza omaramizo ahamwe no kwegitira ombintu ebiri kwa bikozurwe abenyikiriza zitari zimwe na zimwe kuruga omyaka eyo buto nkabalisa kabebembezi ba church elders abazaire bagenzi bange okongera kuteka mu amani okurora tusomesa abana okurora mutwegesa abana baitu engese nungi nuko abana basobole kwikazibara bya mukama nihaisalizibwa obwire bwoni Richard Rusoke okuruga omba SDA nagirangu omukorogo gugenderire kuronda sente ezo kubasa kubahwera ahakumaririza project eyibatandikire hamwe no kubasa kumarira echombeko ekikwetenga sente eziri kwingana billion 3 obo bari kugendera ahabigenero bya government ebyo kureba ngo byaza kuba 2020 haba hari ibintu bingi byentunguka abadventi mu ntekaniza yayo emyaka 5 ekimwe abintu ekiyarabizeho mu Uganda kukora nsonga ya infrastructure obunesagika entekaniza ya Uganda ya Vision 2040 ya infrastructure development. Rusoke agarukira yetombwitira government habo kunajirira aba SDA hamwe na nebintu bari gukora bari kugira ngo nabo government eshemerire kubashagika ekanisa y'abadventi contributinga hari development yanga ruri Uganda abadventi banibona abanyakwikarira bahemisoro mu yanga Uganda abadventi banibona abanyakwikarira hano bayina amasomero agatalansi 15 mburorerezi munu Chairman w'entebe ya katano ahabwa district ya Kabarore Richard Rwabuhinga asimire aba SDA ahabwa projects zitari zimwe na zimwe zibari gukora kandi ngo zizigenderire kuretaho entunguka kwekanesa tizikwica kwa offices zonka baitutwica kuongeraho muhenda mu rubuga banking institutions na mbere sobora genda zikateka offices zazo abantu abarukwenda businesses nebintu abasobora genda bakapangisa kandi bakaletera entasha ya kanisa nuko ya kanisa yakagumana yemerezaho goku yabayiraniye kora bitatu mani yaga Rabuhinga hagarukire yahiga abebembezi bedini okushabira obusinje omukaruru akari kwija akenko2026 nisaba wait bishop na abalisa bona na mbere bali abagurusi amakanisa gona ukwatanisa kusabira peaceful elections runde bya kukoma obyo businge abantu baitu kugira obusinge kwetantara obwimukiro kwetantara enobi n'obwiko baitu tukwatanize okera obusinge nogiri hanga erineteka kandi kusabira akaruru kanu baraketa bamu karabamu n'obusinguzi hamkorogo habiri hariho na nakwaya hezbenze shongora otireho na groups z'eminyeto obari kugendera ahabutumwa obwizoba obeburiho gasha kwa Justin Nyakaiseke ahabwa Tayari West